Magamin so Montanay Barasi is the Holy Karapela. Timote Atempi, Bungtum Jackson Patian Le Katu Song Hi, Patian Tom Kuma Bekania, Zildir Gomade, Chamlo Zandir Gomade, Zil Gomade, Fan Zildir Gomade, Asop Bogani. Magamin so Tong Len Hunsi, Akawati Karapela. จะเที่ยงฮีอดีตอินเช่นทศมีสีจะตักจมเปียนักจะอะไรปัดมีปัดนักจมเปียนักจะปัดนักจมเปียนักอนักจะอะไรปัดมีเรียนนักจะอะไรอินเตอินนักอินเปียนักจะอะไรเช่นนี้สิการ์แกว่าก็เป็นโซอย่างไรมาสิมาถูกพอถูกกับเลยไล่ติโมเตคนนี้อาบอกประทุมอินในลูกจะพูดถึงว่าแต่ประเทศน้องก็ละสร้างที่เราที่สร้างสรรค์นะครับดูนะฮัมใจบอกนะฮัมอันดูนะเบนะสร้างสรรค์นะฮัมละโกkay mga kaming John Khanhin kasi mirang halgrap rela. Second Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Thank you. Kay mga kaming freedom piparkasi ng Halgrap rela. Kunti Timothy Bungtum Jangero. Tiang yung mga hip chi thapumi asi 2000 na zirsuasi chana swami rasana ale inden ini dimana जो पिछड़ा बात है इसे बहुत बड़ा रहता है Timothy वाला सा दूसरा सा संख्या जितो ऐसे चाप ठोंचे सा दिव्या ठोंचे सा दिव्या ठोंचे लोग तो अभिप्राय करो Kemarin saya kesini Halgrap rela. Timothy ini na bol cum ayah sama kita sendiri. Pasena semi de meeting tapi in lohai ram kim aset training on license group pasena mula na to ya cuma juga ni herding akhir de lining amanu de amane wanading amane tentang training tuhir nading ni pangmai ni kalau